Бүгін біз модалдық глагол can, could, be able to жөнінде үйренеміз. Can, could қырғызша так которулбайт. Мында иштей алам, жасай алам, чуркай алам деген сөз менен которо алабыз да. Мисалы үчүн бул сүрөттө I can run 10 kilometers. Мен 10 километрге чуркай алам. Can. Демек, bunu biz can жана infinitive менен түзө алат экенбиз. Мынакей can анан infinitive. Мен жасай алам. I can do. Мен жасай алам. I can do. I can see. Мен көрө алам. I can drive. Машинени айдай алам. I can drive. I can drive. He can ride horse well. Ал атка жакшы мине алат. Атка жакшы жүрө алат. Can you speak any foreign languages? Суроо бергенде, могу кендин баары астына келет да. Мисалы үчүн I can run десе, can I run? Can I drive? Can he ride horse? Эми мына бул жерде дагы суроо. Can биринчи орунга келет да. Can you speak any foreign languages? Бир чет тилинде сүйлөй аласызбы деген суроо болуп атат да бул жердечи. I'm afraid. Эми кантип танабыз да, таңгыч. Мынакей бул жерде I can't swim. Мен сүзө албайм деп айтып атат да. Мен сүзө албайм. I cannot. Nottу кыскартып ушундай алабыз. I'm afraid I can't come to the party on Friday. I'm afraid I can't come to the party on Friday. Мен коркуп атам. Мен кечеге жума күнү келе албай калам. Демек can't. I can't come. Бул сүрөттү карагылачы мында. We can see the lake from our bedroom window. We can see. Көрдүңөрбү? Уктоочу бөлмөдөн биз көлдү көрө алабыз. Уктоочу бөлмөнүн терезесинен биз көлдү көрө алабыз. We can see the lake from our bedroom window. Андан кийин могу be able to кайсы учурда колдонулат да? Мисалы үчүн кендин келер чагында колдонсок болот. Келер чагында be able to. Are you able to speak English? Англисче сүйлөй аласыңбы жосо? I am able to come. She will able to come. Келер чакта ушундай алсак болот да. Анан кендин дагы өткөн чакта could менен алынат. Кен өткөн чакта could болот да. I can't sleep. Мен уктай албай жатам. Же болбосо кечеги түнү мен уктай албай койдум десек, I couldn't sleep. I couldn't sleep well. Мен жакшы уктай албай койдум. Демек, бул жерде couldn't таңгыч менен айтканда. Былтыр мен англисче сүйлөй алчумун десем, например. Былтыр мен англисче сүйлөй алчумун десем, I could speak English. I could speak English last year. Демек, I could. Мен сүйлөй алчумун. Tom can come tomorrow. Tom эртең келе алат. Демек, дагы өткөн чакта could, анан was able to. Жана I am able to дегенди was able to деп, муну дагы өткөн чакта алсак болот экен. See, hear, smell, taste, feel,
remember, understand деген сөздөрдөн менен дагы алынат экен да ушул кээде ушул could өткөн чакта ушул сөздөр менен алынат. Мисалы үчүн see, hear, smell, taste, feel, remember, understand. When we went into the house, we could smell burning. We could smell. Biz үйгө киргенде биз жыттай алдык да, бир күйүп аткан нерсени жыттай алдык. The fire spread through the building quickly, but everybody was able to escape. Өрт тез зданияга жайылды, бирок ар бир киши качып чыга алышты. Was able to. Демек бүгүн биз can деген модалдык глаголду өткөн чакта жана келер чакта кандай колдонобуз ошол жөнүндө түшүндүк.